Ngizocela umfundisi uNtombela waseDumalisana uba ngivulele umthandazo sabathi inkosi Moses. Isihlabelelo senkumbuzo yezizukulwane. Senkumbuzo yokuzila. Inkumbuzo kaNkulunkulu. Emachulweni kuwe kwafika umama nomakoti etafuleni silo Masibuko nongubane. Mina amazwi namagazi amaningi ngibethwe imizimba eminingi. La kumina khona igazi likaGombela, la kumina khona igazi laMkhululanga, la kumina khona igazi laMkhulu Nyangayizulu, bese bakhona igazi lababongizana ukuthi ngabanaphosana. Okunye ukuthi makufika umuntu ezengosizi bese ngikhathazeka, bese ngithandaza ngithi izinto uNkulunkulu wami ngisiza. Gombela qhamuka, Khululanga qhamuka, Nyangayizulu qhamuka, babanye itiko labakhosana ngibani nami ngizizwa manje. Uqhamuka unkosikazi noma umakoti laphaya uzobika ukuthi akaboni emehlweni. Isikhathi akaboni emehlweni bese ngiyakhathazeka ngicabanga. Ngiyathanda ukuthi abone. Bese ngicabanga ngifikela ukucabanga ngentshumayelo yamkhulu iNyangayizulu. Ethi ubaba omkhulu wasuka ephakame ngazi noma wayekhishwe yizwi. Ithi khona intombazane ethi uRoda engaboni emehlweni esemzinyathi. Wasehamba eya kulowo muzi, wasefika kulowo muzi wothola lo muzi, waseyithola le nkosazane engaboni emehlweni. Wasesho uthunyiwe ukuthi azoyikuvula amehlo. Mayesefika lapha wasethi wasexova udaka. Udaka wasefaka isifayilo bezomkhulu iNyangayizulu. Wasethatha iminwe yakhe leyo kusuka wasethi wayifaka phakathi la odakeni. Wasethila amehlo le ntombazane. Wasebuza ukuthi ubonani manje? Yathi le ntombazane akangaboni lutho. Waphinde wathatha udaka iminwe odakeni waseyibeka emehlweni. Wasephinde ibuza ukuthi ibonani. Kulo wesithathu wasefaka izandla odakeni wayibeka emehlweni. Waseyibuza ukuthi ibonani. Yathi ngibona wena baba. Nami-ke ngike sengicabanga leyo ntshumayelo lo mama lo ethi useneminyaka engaboni emehlweni, kanti iminyaka eyisithupha engaboni emehlweni. Ngibe sengithandaza ngenhliziyo, athi osheba bangisize bangembanje. Ase ngibuye ngambuza lo mama ukuthi ubonani na manje? Wathi hayi ngibona nje kulufifi nje kuyikungu. Njalo ukugcina ngathi ubonani, wathi ngibona wena baba ufaka isigqoko esimnyama. Ngase ngithi yena akabamile uVaseline ahambe sizogcobisa court, yagcobisa court. Ngoba wayesebona. Hayi nini izolo silapha isimangalisweni.
ngizophinda futhi lokho engakusho khona nomakoti la okade isisu ichitheka zize zaba uthela base yamdokotela ngizomusho kodokotela Zungu waya dokotela Zungu wathi uZungu mina bangisebenza ngiqala unyazini bathi asambe sonyazini base lihamba ke wezana mina asengibusisela ke lo mama amafutha namanzi abusiwe abalinkonyana wakhe wesenzele sahlala isisu sangachitheka ke lesi esinamazi abusiwe lobaselini kwaqhubeka insuku safika isikhathi yafika lensizwa esesiswini nomhlaba sebeyabuya beza kumina ingani sifikile kumele udokotela lo baba wengane noma wengane cha hamba usele igama asikwazi ukuyiqambela thina sesihlulekile ase ngiyabheka wena ngase ngithola igama lengane ngathi igama layo owenkosi owenkosi ubemkhulu kakhulu izalo we-2.5 kg ushilo umfundisi wathi ingane icela kushela ningathi abantu bayinyumba Ulai kami ni ba ngilibele matuti. Wa kami ya o ba ba lo ba tini. Itale ni indoda. Mas eu só lá no tiro da gas. Tudo nyumba ngapha kini. Yangu lokule ikabela na nyumba basi. Wa hizo nyumba isifazana. Sikwazi ukuthi madoda sibabela ingane zabantu ulula ukuthola ingane mawuzothatha inhliziyo yakho uyibeke phansi ungalula wakuyenzeka umchithe umuntu uthi hayi abathola abantwana umjele emgaqweni ingqondo eyisheshayo zishayisana isisu njengoba silapha abantwana bakaNkulunkulu sizobonga ukumdombela ngokubekezela kwakhe esakhela lento le esesiyona namhlanje ngiyacela ke mina abazali lento engayiboni le sibawe futhi ukumenya lo muzi simenywa uya idombele inkosi yesabatha sinema kumakhaya ngamakhaya emakhundini nomhlaba wazwani lana nje sewendaweni ngeyindawo ushamba kakhiphi lutho kodwa uthanda ushembe indlela ibe yakhe mina ngikwazi noma ngaphuma manje mahamba nomdluli ngithi udluli shaye imoto namba la sebefikile kwakuthi nemsebenzi nami engiyenzayo le ekhaya kamuka nje nginyama kubantu ngize ngifisa nokubaleka
Kodwa abantu besafuna ubayibhewula. Angisho ngoba ngicaba bangamethi bathi bagibelane simela shabe yini. Yebo. Ungasibuzi ukuthi siyaphi sikuphi masila. Yabo siyasaqala khona. Into efanele neze maNazaretha emthandeni ushenge. Uthi mani bambelela la kusembe bambelela iqiniso wethu umkhulilanga ma ubona izandla ziyadedela kaba ngamazinyo. Ngeke ushembe ngoba ubambelela ngamazinyo uzokuchiliza. Ushembe uyalazi usisi. Uyabekezelela usisi. Nami ngiyabekezelela usisi. Ngoba sihamba nabanye la kodwa bekho lezi zinto. Bayigqoke benhloko. Akithi zayivuka. Noma sesila sifike omunye umuzi la. Ngaba uthando nokuthokoza kumina mangase nonke ithi manje ehlala nehle seliphendulile. Ngoba sida indoda le iwo omkhulu kompela eyahlupheka ngempela khona. Baba mkhulu wahlupheka ngempela. Yena yonke into wahlupheka. Ngoba sefike uNkulunkulu kuwena. Awukwazi ukubaleka. Mawuthi uyabaleka khona zokushaya wena. Ushaya kozezwele uzwile uyenze intando yakhe. Ngiyathemba ukuthi basisila ukuthi sithokozile. Ukuthi unyathela unyawo lakho nje la. Lokhu kunesisekelo. Sabafoko bomkhulu abasala ngendawo. Baba mkhulu zimazela ukuthatha lo lwambo lwagombe la uNkulunkulu. uNkulunkulu kwebayithumile ungayithathi ukuba namaqhinga awenzayo. Yabo wasila khona omunye la. Lapha ezasifuna abanye abantwana abagombe. Uthi ungithokozisayo ukubona sebehleli kahle. Behleli endlini yabo enhle ekhazimisayo. Bekade bahlala usizini. Uthi lo muntu wakhe ngiyathi yakanje ngithi uNkulunkulu azamkhumbula. Uthi abantu balelizwe ningavumi omuba ngene phakathi kwenu. Noma ngabe muhle kangakanani ningavumi ngene phakathi. Noma ngabe unemali ningavumi ngene phakathi kwenu. Lo muzi wakhiwe yini? Uthi ugombela ngihamba ngokuya ngiphose isihlanu. Njengoba sabe isihlanu thina sikhona la uvukile manje muzi.
Kodwa lo muzi madoda uzuvuyo kanjena. Uthando lwamakholwa uqhama phakathi ezinhlizweni zawo. Mina-ke eNazaretha into eyodwa embi kumina. Ubani umuntu uma yenzela uhlembe okuhle uyanyamanambana kwabanye. Ngiyacela ukuthi uheleze kweyokuzwana kwalini. Namhlanje sizobonga nje uGombela. Sibonge nalezi zintaba zasifihla lokuNazaretha. Wakube zasinyabo lezintaba ngabe loNazaretha bangakhona. Lo uGombela lo uprofeti wakudikali. Profeti walewo Mzazela. Mzazela inyanga. Izwi liyafika leka izwi. Afika uMzazela. Yathi Mzazela hamba. Mzazela wayinyanga enkulu edumile. Kungangokuba abantu babengasayi. Ey'bhodlweni zamakhosi basebeya kuGombela. Gombela senabantu abaningi kwasekuqamba incelebane yayompimpa uGombela. Uthi khona umuntu ozenza inkosi. Wayengazenzi inkosi. Ulo uMzazela wayengazenzi inkosi. Wayeyozala amakhosi ukhaleni lakhe into eyashima. Wasethiwa hamba. Waseyithi yaphakwa impiti iyamhlasela eyobulawa. Wasesifike siyisigitshini sathi Mzazela hamba. Iyaphakwa nje impi. Kuthiwa wena usuzenza inkosi. Wasehamba uMzazela. Njengoba egcinele lo muzi usula. Hamba uyezwini elisenhla kusho leli izwi leli. Kwaba ukuphepha kwalo kuNazaretha. Futhi umprofeti walo ukalwendlela nje Gombela. Kude. Ngoba kusazozalwa la. Inhliziyo. Kuthiwa ehamba wokhalela ophuma abaprofeti. Sabhekwa nje uyeza lo uGombela lo. Inhliziyo. Kaphinde hamba inhliziyo ukumayekisa. Ubhekiwe njalo lo hlelo. Uyena umayekisa owambeka ke lo hlelo lo uGombela. Uthi ngathi lo Gombela lo nendawo la ezokubona ukuthi uGombela. Ngoba kuthiwa umayekisa wajabula wathi uze wafika Gombela. Asimazi ukuthi wambona ngani. Wasekhula-ke ekhulela kuleli zwe. Bagcine sehamba kuleli zwe ethunwe yizwe. Kodwa okujabulisa kakhulu ukubona lakhe leyandlu eyingane zikaMqalwendlela izaba umhlabelo walokuNazaretha. Izaba isekelo salokuNazaretha. Namanje sikhuluma ngokuthi lendawo yethu ngoba sibona leyamisa lamadoda ayizalwa uMzazela lo uGombela. Amaliba abo. Namanje sikhuluma ngawo. Ngoba efikile nje usena ngoMameli umthethe la anisilungiseleni. Itayitela le ndawo le.
ibize thina okusemthethweni. Ngoba phela bawukhona iliba badayiso iliba. Uyabona futhi la okubuye kwakha khona ushembe akuphinde kwakhe umuntu khona. Lesasa aphumula kusona asisho sibahlaza usiya nehlobo. Wena ufanele
ngithemba ukuthi yabalelelana nabo bajabula bazizwa bemukelekile ngoba phela kade basahamba la yose sibuya namhlanje nabo-ke banathi sike saya futhi kubona sabobenzela inkonzo lapha besikade sihlushwa umoya la buhlupha kakhulu umoya besikabonani libahle nje namhlanje abantu bebemthukasa bonke abanye inhlabathi beyikhipha emlonyeni sasesingena laba abantu sasesibona ukuthi engathi senza iphutha ukuthokoza kwabo bayathokoza kodwa manje asibabikelanga ukuthi sesifikile basengithi mina asabe ngoba ababe nokucela befundisi basentla ukubani siyovula lo wabheka bizayo awubantu bebezayo sezulwini la phela laba bantu laba bathathwa uNkulunkulu mhla beqophisana nobabamkhulu wami wase uNkulunkulu waseshega ngifuna ukuthi manje ubone ngiyadinga uyolungisela abantu bami abasezweni elisezantsi waseqale echoboza ingane kahle kuneyokugcina-ke kuthiwa uJohn wayithanda kakhulu ubabamkhulu eyathi uma isigula yaze yahamba emhlabeni kuthiwa wayilo eyigonile nami isihambile ngothanda yayithanda ngalo leyo ngane wayilo eyigonile kusukela ekuseni wazashona ilanga isiduku waze wafika umlungu umngane wakhe wathi shembe salisuvume ayisekho le ngane ihambile wathi kuthiwa amaphela umlungu asebele zonke izinto zakhona amapiki namaplanga wakhe ibhokisi asiyakhela ibhokisi lengane yayo ikhona kulaba bantu abakhona iyona-ke izona-ke lezingane ezakhipha ushembe la ngoba isebona ushembe ukuthi uzophela konkanako wasekuqala luhambo luyofuna mina nawe kodwa manje sesibhekile ngiyathanda kangazaletha ukukhumbula ukuthi iphatheni kahle ifa lenophila le aniyikuphuca umuntu le ukunazala kusenhliziyweni yomuntu akekho umuntu angaphucile esenhliziyweni akekho umuntu ongatshona into yakhe esenhliziyweni yinina nifana niyithande lento yini nimukele abahambayo abafikayo ngoba phela angakapheli futhi nibancane-ke namhlanje kufana abe kumhlophe intaba la nalapha phesheya ikhona la wasuka khona lento esiphilisayo futhi lento eziwe labantu bangakhela leya nto le lobhiyabidlawa la ithi mina iyibusiso mina nginazo ingabenazo kodwa yincane eyinkulu loyo inogombela umkhulu ilanga inyanga yezulu noba kuthini ngifundela lana-ke izwi lafika kubabamkhulu limtshela limncenga limthuma ezweni esezantsi oThekwini oNanda zazikhona nazo iy'ntaba zazikhona kodwa lezi ntaba lezi azangathunywe kuzona kwafanele asuke kulezi ayekulezi ayithiwe uNkulunkulu laba bezohlangana khona noNkulunkulu bese linika le mithetho yohola leli bandla
linemthetho leli bandla. Wathi mayisekhuphuka lapho esefika besekhuphuka lapho esethola intaba hlangakazi. Eshiya wabesezansi ekhuphuka yedwa wayekhuluma noNkulunkulu yedwa. Nakhona la ekhaya wasuka namadoda amathathu namanje asekhona. Ngoba esebona into akuyena umuntu uNkulunkulu. Athi shambe sihamba nawe. Ukuthi la uyakhona ukuthi abantu abayele isithina sikesijabele. Njengoba namhlanje nabantu basekhona abaphikisayo phakathi kwethu. Kodwa uNkulunkulu ilanga uthi thina boshela. Asifikiswa la emhlabeni nasezweni asifikiswa. Sinamandla futhi thina boshela ngokulanda umuntu esihogweni. Mayihambe esehlubukile umlandi sonke sithi sizama ukumgeza mayengagezeki simpinisela khona kodwa mayegezekile siyamthatha sifake nolithi izulu ngoba izulu yangithi kwashela. Kodwa namanje bakhona abasaphikisa ushele bakhona besephikisa. Nami madoda njengoba ngila. Ngeke ngifane nomkhulu inyanga hizi. Umkhulu inyanga izulu kula bantu ababangolisho wathi Yesu kuma wena. Uzodlala la. Usubayivila, ngeke indulo, usufuma wena. Ngeke ngiyakusho bangasuka umuntu. Ngoba wenziwa mkhulu wami angeke wenziwe mina nami ngifike kuzowenza ke mina. Kodwa ngikhuluma ngomsebenzi kamkhulu, ngikhuluma ngomsebenzi kamkhulu ilanga, ngikhuluma ngomsebenzi kamkhulu. Ngoba yibona abayisisekelo salesihlale ngisona. Ofundela la 12. Wena ufanele verse 4 yakusebe. Jeremiah 1 verse 4 yakusebe. Kwafika kimi izwi likaJehova lathi
wafika kimi izwi likaJehova lithi fika babamkhulu ngingakakumbi esiswini ngakwazi ingakakulumbi esiswini ngakwazi ungakaphumi esizalweni ngakugcwelisa akaphuma izizalwane ngangcolisa ngakubeka umprofeti ezizweni ngakubeka umprofeti ezizweni kepha ngathi awu Nkosi Jehova awasephendula-ke ugomela ngoba zazihambe ingane bheka angikwazi ukukhuluma angikwazi ukukhuluma ngoba ngingumntwana ngoba ngingumntwana yebo uJehova wathi kimi kepha uJehova wathi kimi ungasho ukuthi ngumntwana uyabuya kubo ungasho ukuthi ungumntwana ngokuba uyabuya konke engikuthuma kuko ukukhuluma konke engiyakuyala nakho konke engiyakuyala ngakho ukukhuluma ayakukhuluma ba wayesaba-ke uba omkhulu ngokuba angakaze ezwe umuntu efika kuyena phela wayengafiki uNkulunkulu kwabamkhulu ngani elele ekweluseni wayefika uNkulunkulu izwi laNkulunkulu kwabamkhulu wona abantu bayithi uthandaza wayengakwazi wayengazi ukusukuma enzeni uma uthandaza kodwa wagcina esekwazi ukuthandaza ngoba phela umuntu wayemthuma wayethuma uNkulunkulu maNazaretha njengoba sihlangene lapha sisemthonjeni wobuNazaretha la ubuNazaretha baqala khona le ndawo iyigugu enkulu kabi futhi labasebenze lo muzi wamuhle wanje njalo ngonyaka uma ufika la ufika khona into eshintshile kodwa sincane isikhathi sila baka umuzi kuqala wabona ukuthi uvukile umuzi kaGombela baka amagetsi mani manje haya amagetsi mani ubheyabezayo lo bheyabezayo la awukho njenganawo emhlabeni jikelele uyasho ukuthi lo bheyabezayo lana akona nokubheyabezayo wabantu nje uwamakhosi wabamkhulu abamzali ukuthi wazala amakhosi lamakhosi ayisisekelo salo Nazaretha yabona babamkhulu konke yonke indawo wayekhokha yonke indawo ngalento yakhe nala ukhokhile wawela khokha phesheya ukhokha ngesikhathi yobona lama liba lezinsizwa lezizwe bafo umkhulu wethu okusathi ukuthi ene inxiwa leli awudayisa umuze lethuna indawo awushambe ayiphinde yakomunye umuntu zolo lokhu besikade siphizwe emveleleni befuna khona isihlahla lesi ubabamkhulu mhla eboshiwe emveleleni la athi kubantu ayeboshwe nabo madodana yafuna ukuphuma into ukushaya umoya ngaphandle basebethi laba hayi siyacela laba ukuphuma shaya umoya ngaphandle ukuze yabuza anizobaleka abantu ngeke sibaleke base bephuma wase babamkhulu ekhomba ingidi zejele ekhomba ingidi base ethi phumani phuzani ngisiyohlala eminyango bahamba bayohlala phansi kwalesihlahla kwakuyini lapho ngoba lesihlahla ukuze kwabizwa mina sebefuna ukwakha ile la esikhona naBanazaretha sebuhlini sawenza 1D khona
besaba nabo besaba ukusithinta sase sakhe inkonzo senze inkonzo khona lo one day sase ngithi abasigawule basilethe ebuhleni sasikade leso sikade sasilindeni sesikade esinjengalo yabo isihlahla okuwaphumela kusona ubaba omkhulu asisho asipheli siba hlaza siya nehloko manje wena bese uphika ukuthi ubaba omkhulu uNkulunkulu nawo amabandla amaningi ofuna ukwakha ibandla akozi uyefika kuwo kuphela ufika kuwena uhambe edrobheni ufike uyothungisa ukhololo bese uyabathola ababili abathathu ugcina usumfundisi yile lakithi phela ibandla lawa ubaba omkhulu akhuluma khona noNkulunkulu wathi bangezwa ubaba omkhulu bashaya uthi isibhaqa ubaba uNkulunkulu leli bandla ngoba lakhiwa emzimeni aliyo kuphela liyophela umuntu nabathandayo ukuthi liphele liyophela umuntu ngoba umuntu ufika la ekhaya yenye into ekuhambeni kwesikhathi seyenye into ngamtshela ngendoda eyafika kubaba okuzalayo thole ngamathophi etshali baseyibaba inikwe into zakhona la ehamba yasebenza ekhaya kodwa isitha sokuqala yasibona emhlabeni yabona ubaba isitha sayo sivukile emathophi etshali angazi hamba izonda kanjani into ebaphilisayo isuka into ukubala kanje ithandishela akasho ushembe ukuthi njengoba wena unenhliziyo embi ngozokusuka senathi ngeke ukubusisele uyawubusisa noma enhliziyo inhliziyo ngabe ushamba ijike kuwena yayizibili inhliziyo yakho fanele wena uyithanthizwa kuba uyiphelile wena ukuthi uyashamba usuyiphelile ushamba plastela into evele isilungile noma yini mawunamona ngeke mina ngikwazi ukuqeda umona mawunolaka ngeke ngikwazi ukuqeda wena fanele umlawuli ulaka lapho bese ufika umuntu baba ngicela ukuqeda ulaka usululawulile wena yazi mina ngiyahamba nje la Nazaretha ngoba makwama kwabona angeke usahlehle ume ngemuva noma kubuhlungu uyo ngoba ushambe noma kunjani noma ngabe isihlobo sakhe singakanani isabatha kodwa isabathini phela kusuke sekuyimpoqo ngisabathini uze anqoshwe uhamba ngiyacela-ke namaNazaretha njengoba senginilethe la uba ningiphathe kahle lo bhekazana wakhe la madoda kukodwa nje lokho utshengisa uthando olukhulu olusuke enhliziyweni zenu angaze ngibone into enhle kanje mina kuyasho ukuthi lapha kulele iy'nsizwana nje kulele amakhaba alo kuNazaretha nabo lapho bazizwa bekhululekile ngani
ngiyafisa nje ukuthi yangisathi obani abafile nabangakhanga kodwa ngifisa ukuthi niyithande nonke amaNazaretha into enhle nikhuthalele ukwenza into ezinhle mangabe khona odosela eceleni nomyeka Ingaze ngebhayisikili wona amasondo amabili. Noma uncentele namasondo amane, hayi ibhayisikili bese lokushaya phansi. Esikude ucela impethelelo. Wakala nje waphikisa into washambela usuka imphengula. Wakala wale mhlangano wasebumnyameni usuka imphengula. Kodwa thina la ekhaya siyazwana naNazaretha. Abantu abasonayo yini? Kodwa thina siyamthanda. Alithengane phela uthando. Isithando nathi simthanda. Sengiyazi amaphethelweni. Ngiyabonga amaNazaretha ngoba into eseniyaphela ni ubusile umuzi kaBhombela. Uyisibuko futhi esibuko izwe lonke. Sibuko umhlaba wonke. Ongaziwa lo muzi. Engathi uNkulunkulu angamkhumbula uShabalala, khona ikhehla elibomvu la ukuthi uShabalala. Yena sitshengisa wonke amakhona lo muzi. Kanti senziwambi emhlabeni. Bathi sebephumile abantwana laba besejele. Ihleli bathwa isihlahla. Bafika abagadayo la ejele. Babeyobheka phakathi ejele kumuntu. Basebephatheka kabuhlungu. Ngoba phela njengoba kulahla kwesiboshwa kulahla umsebenzi. Ubabamkhulu basebabona ukuthi bakhathazekile laba bantu abababona baphansi kwesihlahla ngoba ijele leli liseduze walapha. Bayesebakhwela wasebamemeza ukuthi yebo singapha. Basebejabula lonke basebejabula ngesebebathatha bakubusela phakathi. Lokho kwenza ababamkhulu bafuna ukubatshengisa ukuthi mina ngubani. Inkosi kusisemizweni. Sizovala inkonzo yethu yamanje isabelelo samashumi ayisishiyagalombili nane. 84 sizocela umbangeli uMakho wakhona lapha ekhaya sona sabela inkosi uMoses.
amabheshu nezidwaba amabhalabhala amashoba abefundisa abamhlophe nabansundu baliphika bathi shembe leli vangeli olishumayelayo balithathaphi bathatha incwadi yeTestamente base beyavuma bathi indaba zenqande ise uphakameni unovunywa ovunywe izizwe zonke uvunywa uSolomoni kaDinizulu wavunywa uSobhuza kwelaseSwazini wavunywa uKing George kwelaseNgilandi kula ngaphuma sikothela balothala bahangula uzandazilemsebe leyishengelanga umbheka akafikanga kwelaseNtazali ubebheka abamhlophe nabansundu eyisambane esangumgodi sawushiya sangawulala hathe osalala abantwana abakadinga nabendlu basenza ngakhona inqumo ephuza kwezindi ziziba ngoba bayifishane esaba ukuthi eyizobuya nodaka umjwela abantu njengolwebu okanhliziyo eyisihlahla ngesothathawe esebabhongabhongane abathithibeza anamhlanje seyisebabambile uzulu elidume phezu kwentaba omhlangano lidemva ngelwa lithi obabanongoma kade ushandu kwabasemambatheni kade umhlakasa kwabababiyela kade ubhabhaza kwababashangase izinyangana kamthabatha lamphosa ngaphakathi komzwengcele umahle wahlangana kasatsheni khona lapho eveleleni usembulankungu kuvelila inkosi unyazi lwezulu umlili uyashisa ngomlibane usubuhanguhangu usizwa ingcwele embala yabithi ebuhleni bakaNazaretha babehleli bengazi ukuthi imbuzi isematholeni ufike ulandela izizwe zonke ifikile inkosi uMesiya ufika bengathandi ufike befunga bethi inkosi unyazi heli ihlala ibuse ebuhleni bakaNazaretha bathi wowila ngaxoshwe zinkukhu sabheka aliwanga akavumanga uNkulunkulu gijimani ngey'ndlela zonke niyobikela abangabezwa ikhulu ezalanyelela lusebuhleni bakaNazaretha silufanisa nomvelo emafini umqalo waqala ukuphakama yena wembethe ubuhleni njengengubo umlunguzo wamajaji enkantolo eDurban High Court angelafika ahlala athula ngasolutho alalijaji uyampi limpepela inganekwane yasemajajini lithi akavumi ukubethelwa njengenkosi uJesu Kristu waseNazaretha yavuma yabethelwa mayi isilwane sezulu lwahlala ledlunywa zinjengenalithi lwayikhomba phezulu entabazwe emanqona oyisemkhulu lwangena unyazo olukhulu eHellsmith yazamazama iy'ntaba zasentabazwe kwelenaneli iy'ntaba zondi nokhahlamba kwelenaneli umgwaqo omkhulu wazo N3 ajame imoto N3 athi khemilili athi vivalala athi sonke singabonyazi imambevimbe esangweni eHellsmith emzini omkhulu amabhunu kwaze kwasemabhunu ebikelana labuza ibhunu kwamanye amabhunu lathi kwenze njani na athi amabhunu angazi zonke izizwe